Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pasat ti serye tayo itaalawas na pauruan. Panubo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaturturog akong Leia. Ngamtsak makaturog. Di ka mat ngamin makataltal na. Balikid ka, balikid. Nelly, Oh, apay abimbangon ka matan. Apay, ada ka din nasakit kan ka? awan, nga mariribo ka na. Diyak ka muna niya ti Aramida. Anya ka diti parikot mo. Anya ka diti pakaburi-buram nga ibagbagam. Diyak ka mo ti Aramida. Gapot na masikong ka. Anya? Kat, anya ti ko na tinobyom. Dahil tangarot ti parikot ko. Gapot na saan akayat ni Kent atakderan ti sikong ko. Ay, anya tinararamid mo, Leia. Kung naktumat ngamin, adi ka makisinsin-narak itinobyom. Kas naunay ti babawi kita. Nga mawanan ti Maramida. Gapot na nalpasan ti amin. Anya ti planong itaken. Leia, agpada nga agad adal. Iso asa na mabalin nga ikalay saka. Anya, Wan Leia. Talaga asa na mabalin nga ikalay saka. Ang mga nuagungat dagiti dadakkel ko. awanan ko'y ti boten. Kalpasan ti amin. Kas na lang ti bagam. Leia, Diyak lang pagalup makasta ka, Kent. pasensya kan Leia. Awanan ko'y ti bayin. Pumanaw ka na. Kat saan ka nagpakpakita kanyak? Gaputawan matla ti sir-sirbim. Kaslasaan anagaw awid jay anak mo, luling. Saan nga rod mare? Ururayan ng amangan no makumi-kumi jay pagadalan da. Ay na, amangad no nakitaray maten itinobyo na, maray. Anya, Apay, di mo ka di mo. Adanobyo ti anak mo. Kat kasla masikog ka na. anya. Wad maray. Iso ano siyak ti sika. Ay, yawid kon di anak ko. Ha, Ay, pasensya ka na, maray. Ay, nagistorya ak maten. No nagkamali ak iti naibaga. Ay, pasensya ka kuman Ang nupod na, ay, aklo na maun maray. Ha? Nanang? Adda kayo? wan anak ko. Gaputa di ka matan mauray nga agawid. Nanang? Apay nga agsangit ka, anak ko. Pakawaninda ko mo. Apay nga agkidkid daw kay ti pamakawan. No kasta, pudno dagiti na idanon kanyak. Wananang. Kat pakawaninda ko mo. Apay anak ramid mo ti kastoy anak ko. Apay adi ka dimgag ka dagiti pamagbaga. Pakawaninda ko mo, nanang. Imbabain kayo. Isa panawan daklatan dito eh. Makaamu ako ni tibiyag ko. Saan anak? Alaam dagiti arwatem. Kat agawid ta itamot laeng. Tatang. Apay ang nagawit ka pa'y laeng, Leia. Awanan ti lugar mo dito'y abalay. Pakawanan da ko mo. Amo kadakal tinagbasolak, tatang. Kat nakasaganak ang mga klon iti anyaman na pano sa'yo kanya. Hinaramid kumot amin a pagrebengakas amam. Ngaman niya tinaramid mo. Agmay sa ka lang aruden nga anak may. Kastoy pailaan tinaramid mo. Ay na di mo pinampanunot dagiti sakripisyo mikan ka. Imbabain na kami iti kastaunay, Leia. Isung ay tamat laeng. Alaam amin akawas mo kat pumanaw kan. Kat di mo gamden ti agsublipay.
Manunatawan tinapalabas, ipod ko na maabinaybayan na kayo ti ama ti anak mo. Mabalin mo't siguro, napatgam tikit daw ko. Sigurado ka kadi iti bagbagam, Amor. Walaya, patyan ako ma. Kas makita mat, addan anak ko. Kaya't nakadilat na. Nakasagaan ak ang mga awat iti napalabas mo. Ngamin, para kanyak, saan ang napatag tinapalabas ni may sa atao nung may papan ka na yan? Agyamanak no kasta, Amor. Sige, aklunak ti panagayat mo. Agyaman ako na ilaya. Kat na niya ti kunam. Agdan natan. Kat ipatig ko kaspudno nga anak ko ti anak mo. Sige, ngam panunutak kumapay ana imbag day taabanan. Naimbag ka pa'y balasang ko. Inlupas mo ti panagadal mo. Idinto ta ni Leia. Sa bali matinin intunar na. Wan tata, gaputa kayat ko ang makalungaw kami matitirigat. Barin siyak ti makatulong iti pamilya. Ay, no kasta kumamot ti kapanunutan ni Leia agayim mo. Nasayaat kuma. Ang manyangay. Ay, isaw tilugi ita. Anyangay nga rod tata, nagkamalimat ti gayem ko. Isumat siguro ti gasat na Tao, ti mga ramid itigasat na balasang ko. Kahit aday ti may sa tao, doon niya ti pilyan na agasat na. Ha? Katwan mat balasang ko. Kas kumakada kayo itigayam mo. Sika, nasaya at ti pinilim agasat mo. Idinto tatigayam mo. Ay na, jak amo asawan. Awanan ti maramidan tayo tata. Ngam no kailiw yun ni Leia, amok ti pagnanaudan na. Ay bay amon day jay balasang ko. Tapno marik na ti bunga ti inaramid na. Saan ka kadi arumor ita, Amor? Saan pa eh? Kawan mo't amo ka papanak. Anya, Apay, anda ka di parikot. awan mo't kiti. Ngam basit ngaminan ti bagasta. Ken awanen ti sidaan ta. Ang mga nuad dapay mabalin mo apaki ekstraan. Anda pa'y mo't may luto, ging gano bigat. Mapanak to agrimedyo yung ton bigat. Nagrigat mo ti kastoy. O sige, bantayam lang ni baby. Siyak ti rumwar. Mapanak agkita no anya ti mabalin ko apakitang danan. Saanin? Umyan tapay mo't iti dagusta. Anya? Ay, sayang ti aldaw, Amor. Sayang no awan ti birok kita. Kastoy lang aruden ti panagbiag ta. Basta. Rumwarak to yung ton bigat. Una yan. Kasanungatan no kastoy akanayon ni Amor. Amangan no agbisin kami. Itala ang anak sarak tamanan, Leia. Kumusta kan? Kastoy, marigatan amang isaksakad iti anak ko. Anya? Apay, di nakakaditulungan ni Amor? Kinapod nun, agbababawi ak anakidan na kenkwan. Anya? Ang apay? Sadot matgayam. Masapul abaga ak amapan manggad. Ngam no awan ti bagak. Awan ti kunan amapan agbirok iti pakipurdiyaan na. Ay, unay mo't ti kasta? Saan laanam na minsan a pinapanaw ko? Ngam di namot kayat. Naimbag ko man no nagagat nga agaw-awir. Ngam saan mo? Ay, kunaklakit din no sinong batam kat adda katulungan. Saan matgayam? Tanay na yun laang aparikot mo. Day tangarod, isong agbababawi ak iti inararamid ko. No kumata nagadalak ka na imbag, no kumata jak nagdesisyon ad agos. Saan ko makastoy tinagbanagak? Isong abasol kumatlaang. Ala, saan mo napabasulan ti bagim, Leia? Talaga akas na. Adda nga da pagbiddutan. Atoy. Alaan pa'y da ito eh. Isupay nga ramatan yo iti anak mo. Ha? Ay na, agyaman ak unay, Meli.
Pasaray marabyan ka nga agawid, amor. Apay. Oh, Anay ko. Apay atinong pana. tiyak magustan di sa ludsod mo. Ibaon na kamapan mangged. Ngamita, question na ram, apay kanayo na kamarabyan. Apay, anta ka di parikot? Awan matkit di. Mas daawak lang amin. Gaputa masansan mata na maladaw ka sumangpet. Di mo pakibiyangan nagitar aramidag, ha? Laglagi pa, masaan ta pa yan nagkasara? Apay akas na ka mata na mor. Nagkari kang agpin na tagta. Ngamsaan mat gayam. Nabanugak, hayat ko ti maturog. Apayan luleng, mano atawan ng tinaglabas, ngam saan mo ten anagaw awid ni Leia. Apay, talaga ka di alinaksid mo nga anak. Talaga chismosa kanya, Lorna. Awan ti imbagbagak alinaksid ko di anak ko. Kay, apay nga raw asaan mo ten anak subsublay. Makumikom iti trabaho na. Anya, ada trabaho na. Wan, day ti makagapo no apay adi mo makita nga agawid dito'y lugar tayo. Iso adi ka kumaagsasao iti no anya laditan. Anya, Kan maysa, day tama nagtrabaho ti into na Lorna. Saan aday tamang sipsipot iti biyag ti padam at tao tingkar aramidan. Kumusta nga tan ni Leia, lakay? Ay na, baybay amon day di atao. Kabalan na nga isakad ti panagbiag day ti anak na. Pangaasim mo't kumaalakay. Pakawano mo ni Leia nga anak ta. Tama nga no saan anatalgan ti kasasaad da iti apu ko ta. Ay, awan ti anak ko, lulay. Agpanunot ka kumamot man do. Pinagbalin na kan adakas tinalabas unay apong tutmaw. Pakawanam ka din ti anak ta. Dahito'y tilaglagi po man do. Uray si ka mismo at damat pagbindutam. Isasapay kuma tamaawatam ni Leia no nagbindot man iti kalabas. Gaputa amin abindot, adulat na ti pamayan, tapno ilintag dayta nakabasulan. Apay asangit ti anak ko, amor. Ha? Pagdakan? Wan, kat apay akastoy tinadanunak. Inan anom ti anak ko. Pinagidda ko na. Saan mo na sumarding agsang sangit? Makapasuron na itang ubing. Unay kamutan. Ala, husto nan anak ko. Umaikan, adda akon. Buisit na itang ubing. Sikat ti buisit. Awanan kay ti bayin. Napanak ng gadap no adda kanan tayo. Ita, kastoy ti aramidam iti anak ko. Di ka mapagtalkan alalaki. Pumano kan. Saan ka ngayon kabalay? Tapno pagbalinan nak aparaw awir iti saan ko aputot. Kasta ti ibagam ita. Nangipanang kadagiti ka rin nga iwanan nak. Nga ipatagnak agraman ti anak ko. Pulos nga awan tinumpal mo kadagita ang karim. Gaputa pinagbalin nak anang kakaasi iti sidong mo. Wen, gaputi pagarup ko no nalakalaang. Ngam saan matgayam? Padagsin kayo nga ginakanyak. Pagsardengem man na itang ubing, ha? Tano siyak ti magwisit, amang ano niya pa tiramidag. Awanan kay tibayin. Ayup ka, amor. Ayup ka. Ayup gayam. Dati pa'y... Hustuhan, amor. Hustuhan. Leia, balasang ko. Pasensyakan no pakibiyangak matan ti biyagyo. Nana, Saan ang mailimod kanyak ti mapaspasamak kada kayo iti kadindenam. Amo kasaksaktan na ka. Nana, Ay nabalasang ko. Agpanunot ka kuma. Saan ka asugsugsugan? Nga panagkunak katawan na saya at apagbanagam iti din na dayjay alalaki. Do siya kamay sa jaktal kan dayjay. Sabali ti panangkita kan ko ana. anya ti kayat yung asawan, Nana. Basta ti maibagak. Agpanunot ka kumaanay bag. Gapo tano ibantay mo ti bagim kan ko ana. Ay kaasi ka laang. Laglagi pa nga adda anak mo.
Dayta ti tandaana. Leia! Leia! At niya, amor. Sa anak pa'y anak ka impake. Leia! Apa nga impake ka, ha? Jak ikas kaso. Paspasak tag impake. Apa di ko na malibasan nak? Saan? Anay ko, ibatan nak, amor. Anay ko. Kagatak man lang ti imo na. Arak pa'y. Tagayam, Di matiparakin ka. Anay ko. Anya? Maritata na kawag na. Diyos ko. Nakaadayo kami. Aglumang kami latan dito'y banyo da nanakora. Husto launay timbaga ni nanakora. Saan ang mabalin nga ibantay ko tibagik ken ni amor. Umadayo ak. Ngamnas kan nga isakripisyo ti anak ko. Tapno saan kang nga marigatan nga agina. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy tasiriya tayo itaalawas ang napahuan. Panubo. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Di masakbayan. Di napalabas, nagsikog ni Leia. Banag ang nagpungtutan unay iti amana. Pinapanaw da nga rod daytoy iti balayda. Kat nakidennakan ni Amor. Kalaat met ang nagbaliw ni Amor. Kat nakakaasin ni Leia iti sidong na. Iti may sangal daw, nagawid ni Amor ang nabartek. Kat pimanaw adagos ni Leia, akadwana ti anak na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Panubog. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Patpatgan ka una yan. Awan umasping iti pamatag ko kan ka. Nasakit para kanya. Nga masapul nga aramidak da ito eh. Tapno santa na marigatan nga gina. Ibturak ti sa mamarikrik na. Magsapulak iti mga ampun kan ka. Tapno aywanan da ka na ibag. Tano isurot ka iti papanak. Amangan no di ka may payan iti naranya ka masakbayan. Katsapay la ko mata mapakawan na anak ko. Sigurado ka kadi, akayat mo nga ipaampon kanyak ti anak mo. Wan kamsat. Imbagak aminan ang makagapo. Iso asapay la ko matapadakkalan nyo ana imbag. Wan kapsat, ikarikdaytakan ka. Di mo pa kadanagan ti anak mo. Agyaman unay kamsat. Di ka madanagan, Leia. Ipatag ni, kaspudpud no nga anak mi, ti anak mo. Gapo, taawan anak mi. Itapay lang. Dakkel unay ti panagyaman ko kada kayo. Kat sapay la ko man. Tainton madanon ti aldaw nga agkita kami. Di yun to ko maipaidam kanyak ti anak ko. Wan, kabsat, maawatan ka. Iso anawayakan to amang sarungkar iti anak mo. Sangit ka asangit, Leia. No agbambabawi ka anang ibati ka ni baby, mapantasublian. Saan, Meli? Day talang ti amok akasayatan ang wagas. Tapno natalgad ti kasasaan ti anak ko. Iso nga ano, sakti mayadayukan ko, ana. Apay nga ro nakastaka. Maladingit anak lang. Gapoy tinagbambanagak. Apay akas to'y. Panya tinagbasulan. Tapno mapasama kanyak ti kastoy.
Meli, nasingpet ka. Iso asaan adusa ken ka dayta. Panubok na daytoy kan ka. Anya ti planom ita. Umadayo mapanak iti adayo a lugar. Hindi ka mo tigasat ko. Ang mga nuinton bigat katawanak gayaman. Pangaasim niya. Di ka kumagpanunot iti kasta. Di ka latan pumanpanaw no kastamot laang kada iti panunot mo. Pasensya kan, Meli. Ngam dinak malapdan. Kat pangaasim, pakikit-kitam to ti anak ko. Nagyamanak, gaputan nasarakan ka, Meli, balasang ko. Apay ka di tata. Pangaasim ka din balasang ko. Isurum ko mati dagos ni Leia nga anak ko. Ladingit at tata. Ngam nabayagan nga awan dito'y tigayim ko. Anya, sa dino nga rodan ti ayan na. Napanan iti adayo a lugar tata. Gaputa kinunana amapan nasarakan tigasat na iti sabali a lugar. Anya, Wen tata. Saanan ang nagpakpakita ka na kayo? Gaputa mo na alinipat yon. Iso nga ingkadang na asaan latan ngagpakpakita ka na kayo. anya. Ay, nakakasimot gayam tinagpambanagan ti anak ko. Ay, agbababawi ak. No apay ang naglablabesak. Basol mo ti amin, Mando. No kumagamin pinakawan mo adagos ni Leia, saan kuman nga imadayo. Pakawanan na kumabakit. Nakakaasipay ti anak ta. Sa dino nga tan tinakadandanunan na. Sapay kumata na talgad na. Diyak lakid di mapakawan ti bagay. No anda ti saan anasaya at amapasama kadakwada. Naladaw day ta na panagbabawi, Mando. Basol mo ti amin. Basol mo. Agsabat tamad kayam iti dayti alugar, Leia. Kaya't naasawan. Data tinay kariti tunggal may sa. Sika. Well, pinanawan nak ngam agsabat tamad lagaya. Agkuyog ta na mapan iji dagos mo. Nalpasan ti amin kadata. Iso apang nga asim ta di na ko nariribukan pa'y. Saan pa'y analpas? Gaputa nagsabat tamanan. Kaya't naasawan. Panawanan tapno ornusan ta ti amin. Saan? Awanan ti lugar mo itibiyag ko. Gaputa dinadaal mo tibiyag ko. Agraman ti anak ko. Iso nga imbilang kan anatay. Kat intanam kan itilipat. Anya. Wan amor. Kat daytoy ti tandaan. Dumtang to ti panawan nga agpulo ka. Ikarom tinagbason. Kat nakarkaro pa'y ti marik ng arikat. Ngam ti impalak am mo kanyak. Anya. Ditakan. Leia. Abit lang. Leia. Diakon ikaskas. Leia. Panagkunak. Sa anak anatalga dito'y. Gaputam muna ti ayan ko. Partak ti magna. Kat manglikawak iti pagnaan. Tapno dinak masiputan. Kat diyan ko nagsayang iti panawan. Pumanawak kon iti daytoy alugar. Brent, apay ang nababati iskor mo iti kwesyo? Pasensya kayo, nanang. Talaga jak mawatan ti lesson mi. Ay na, sayang laang ti balon mo no kasta. Kita ang nagiti kakadwam. Nangangato ti iskor da. Pasensya kayo, nanang. Sana bale. Saysayatak inton sumaruno akwis mi. Aramidak ti kabalak. Rombang laang. Dano kasta ka na yun ti maalalam iti kwesyo? Ay nasaysaya at laangan no agikat ka. Kat tumulong ka laangan iti trabaho. Sana, nanang. Kaya't kumati makaadal. No kasta nga rod, tarimaanan ti panagadal mo.
Gaputadyak kaya ti aggas-gastos lang iti awan serbin at tao. Adyak mo't kapkapin ano? Emi, anya ka din day nga ibagbagam. Ah. Ala, Brent anak. Mapan ka pa iti silid mo. Ingka agripaso. Wan tatang. Apay akasta ka mo ten, Emi. Nakaululpit kalaunay ka ni Brent. Huh. Uray kumamat, no di mo ibaga, adi mo kapkapin ano di ubing. Kat, pudnomat. Jakon kanunungan day tang aramid mo. Aday unay tiriknam ka ni Brent. Inala ta jay ubing, tapno ipatagta, kaspudpud nung anak ta. Ang apay akasta ka mo ten. Gapo ta italaang amang panunot ko. Nga amang ano putot mo iti dayjay alaya. Anya? Anya tamo ngay. Amang ano kampay idi. Agin aampon ka. Ngamjak gayam am mo. Sika ti akin putot. Narugit mo't gayam ti panunot mo, Emi. Apay, adda ka di pamanaknak mo, iti day nga ibagbagam? Awan. Ngam kayat ko laang ti agsigurado. Mas daawak ngamin. Taapay akayat mo launay nga amponan ni Brent. Kat aduma dita ti mabalinta ko mga amponan. Gaputa maasyanak launay, iti agina. Dakkel kamin. Ngamsan pa nagbaliw ti trato ni nanang kanyak, tatang. Sapay kuma, tadi ka maumuma barok. Pasensyaam kumalatan tinayo. Wan tatang. Sana bale? Tadda kayo mat amang ipatpatag kanyak. Patpatgan ka unay barok. Isu akayat ka apagadalan. Isu apang asim kumaa. Igaad mo ti panagadal mo. Nga uray kas jay ti inayo, kandag iti kakabsat mo. Wan tatang. Ikarik deta kada kayo. Gaputadyak kayat asayangin ti gundaway. Tapno masaganak ti masakbayak. Kailiw kun ti anak ko. Nukwen-kwenta ak ti tawan. Adda itan iti umuna ato kad ti sekundarya. Nadagsan unay tirik na kamang pampanunot. A pinaampon ko ti anak ko. Ngamtsak kabailan nga itadkan ko na tinaranyag ang masakbayan. Amang ano agbisin iti sidong ko. Diyos ko, tarabayam ko mati anak ko. Kastamat dandag itinagan kanyak. Kastamat da emi. Tapno aywanan da na imbag ti anak ko. Katulungan na kumamat. Tainton nagkikita kami kadag iti patpatgak iti biyang. At danton maipagpanakal ko kadakwada. Ay, no ko mga hindi mo pinapanaw idin ni Leia. Ada kumamot kadwa ta itamando. Ay, nagbabawi akong tinaramid ko. Iso pa nga asim kumamat. Di mo matkumansang kaulit dayta. Pasensya kan. Talaga ngamin na nasakit tinakam ko kan ka. Kasi lang ngamin saan ka nga ama. Mala, ano sa kadenggan amin nga ibagam kanyak. Ay katwan ngamin, talaga saan ama punas tigurak kan ka. Gapo itinaramid mo. Luling, pangasim kumamat Pakawanan nakmat kumaan. Gaputa nagpabawi akong ti amin. Brent, ilutom day tamasida. Kat agao ka iti kanandalinlin kan tonton. Wananang. Partakam ti agunay. Mabisinan dagiti kakabsat mo. Ngam di ka pa'y nakaidasar. Nanang. Dadakkel damit ngam iti siyak. Kabalan damit ko mga minan ti agidasar iti kananda. Anya? No anya ti imbagak. Iso ti matungpal. Ngam nanang. Kasla na labas maten. Dakdakkel da ngam iti siyak. Ngam idasarak pala ida iti kananda. No di mo kayat atong palan ti imbagak. Nawaya ka na pumanaw dito'y balay.
Saan nanang? Diyak kaya ti pumanaw dito eh. Gapo tapatpat gan kayo unay. Nukas na nga rod. Agtungpal ka iti amin nga ibagak. Tano saan, talaga papanawon ka. Talaga ka di anaulpit ka kan ni Brent. Ammom ti makagapo. Iso addi kan mas daaw. Mapunpunwan akon kan ka, Emi. Saan ko aputot ni Brent, tapno parigatam unay. Ngam apay nga rod amas isakit mo ngam dagiti anak ta. Gapo taawan ti makitak abiddot na. Kan saanan ang maiparbang titratom kan kuana. Kan maysa, inampunta. Isu arumbang ko mga ipatagtamat. No siyak. Jak maikari nga ipatag ko. Ay, lawlawad kon. Jak la kumain manugot idin. Isula ka na yun ti pagsubsubangan ta. Dayjay nga ampon. Di mon sang kaulit ti ampon, Emi. Ang mga numangag ni Brent, kat masakitan tirik nana. Tatang, pudno ka di tinangag ko idi agsarsarita kayo kininanang. Ha? Nga niya, anak. Amay sakla nga ampon. Ha? Pangasyo, tatang. Ibagayo ko matagpaiso. Sa anak agumura. Isu ka di akas di titrato ni nanang kanyak. Juan Brent. Um, Pwesto tinangag mo. Ampon ka laeng. Isu arombang laeng agtungpal ka iti kayat may amapasamak. Emi, pumanaw kan ditoy. Brent anak. Saan apod no dayta? Kun kunan na lang dayta. Sana kon nga ubi nga basit. Tapno jak maawatan ti amin. Nalawag tinangag ko. Kat sana ko na mas daaw. Gapo tamadlaw ko asabali ti trato ni nanang kanyak. Talaga nalabas kan, Emi. Apay atin ang panak. Gapo taglablabas kan. Kita man, nangag-amin ni Brent dagiti imbagbagam. Di mula pinampanunot ti marik na jayubing. Takabailan na kon atong paan. Gapo lang iti dayjay nga ampon. Awan ti basol ni Brent. Isuasaan arumbang akas jay ti tratom kan kuana. Agpanunot ka kumamat, Emi. Uray anya ti aramidak. Adayo ti riknak iti dayjay at tao. Anya? Saan kayo nagsubang? Di kay danag. Di dakon makita ditoy. Iti uray ka anuman. Kantap no saan kayo nga agapakin ni tatang gapulaan kanyak. Ngam laglagipan nyo kumakanayon daytoy. Napatig kayo kanyak. Kat agyaman aklaangan iti amin. Diyakon maanusan ti trato ni nanang kanyak. Diyak kumakayat ti pumanaw ay balay. Ngam diyakon kabalan. Kan maasyanak unayan kinitatang. Kanayon nga apaan ni nanang kapukanyak. Isuanas kan nga ramidak daytoy. At sumunga datrak. Daytuyin ti urayak agundaway. Kat sapay la kumatag baligyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauwan. Panubo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Tea is the kind of Ilocano drama that does not need a complicated plot to become emotional. Its strength comes from something very close to real life. A young woman facing the consequences of love, shame, family judgment, poverty, and the painful question of where she truly belongs. At the center of the story is Lee, or a young woman whose life begins to change after she becomes pregnant. From the very beginning, the drama creates a heavy emotional atmosphere. She cannot sleep, she is restless, she is afraid, and behind that fear is not only the pregnancy itself, but the uncertainty of what will happen next. The first major emotional blow comes from Kent. Instead of standing beside her, Kent refuses to take responsibility. He gives excuses. He says they are still studying. He acts as if marriage or accountability is impossible. In that moment, the story shows one painful truth. Sometimes the person who helped create the problem is the first one to walk away from it.
This is what makes feel realistic. The drama does not present love as something sweet and easy. It presents love as something that can become a burden when one person is left to carry all the consequences. Lee is not only dealing with her own fear, she also has to face gossip, judgment, disappointment, and the shame that other people place on her. When people around her begin to talk, the story becomes even heavier. In a small community, secrets do not stay hidden for long. A person's private pain can quickly become public conversation. And this is one of the strongest parts of the drama. It shows how gossip can wound someone even more deeply than the original mistake. Lee's pain becomes worse when she goes home. Home should be the first place of safety, but for her, it becomes another place of rejection. Her father does not simply express disappointment. He pushes her away emotionally. He sees her pregnancy not only as her personal problem, but as a stain on the family's name. This part of the story is very painful because it reflects a real social issue. In many families, especially in traditional communities, shame can become stronger than compassion. Parents may feel hurt, embarrassed, or betrayed, but sometimes they forget that their child is already suffering. Instead of becoming a shelter, the family becomes another source of fear. But does not make the father's reaction simple either. His anger comes from pride, pain, and disappointment. He believes Lee has wasted the sacrifices made for her. He feels betrayed by the choices she made. Still, the drama asks us to look deeper. Is anger enough to heal a family? Can rejection correct a mistake, or does it only push a wounded person further into danger? As the story continues, Lee's life becomes even more difficult. She tries to survive, but survival is not easy when support is weak and judgment is strong. The drama shifts from the shame of pregnancy to the deeper struggle of everyday life. There is poverty, there is hunger, there is stress, there is the pressure of raising a child while dealing with an unstable relationship. This is where the title, meaning trial or test, becomes very meaningful. The story is not only about one mistake, it is about a chain of tests that follow one another. Lee is tested by love, she is tested by family, she is tested by poverty, she is tested by motherhood, and most of all, she is tested by the question of how much pain a person should endure before choosing herself and her child. The male figures in the story are important because they show different kinds of failure. Kent fails because he refuses responsibility. Another man in Lee's life also becomes a source of hardship rather than comfort. Instead of giving peace, he adds pressure. Instead of protecting her, he becomes part of the burden she must carry. That is one of the strongest lessons of the story. A woman's life does not become safe just because a man is present. True partnership requires responsibility, respect, patience, and care. Without those things, a relationship can become another prison. Lee's mother becomes one of the most emotional parts of the drama. She sees what others may ignore. She senses that her daughter is suffering. A mother's love in this story is not loud in the beginning, but it becomes powerful because it comes from concern. She may not be able to erase the past, but she can still see the present clearly. The mother's role gives the story its moral heart. She reminds us that even when a child makes a mistake, that child is still human. That child still needs guidance. That child still needs someone who will not abandon them completely. Her compassion becomes a contrast to the harshness of the father and the irresponsibility of the men around Lee. Episode 2, as a continuation of this arc, feels like the emotional deepening of the first episode. After the first shock, the story moves into consequence. This is usually where real life becomes harder. The public drama may be over, but the private suffering continues. Lee must live with the outcome of every choice, every rejection, and every broken promise. What makes the second part powerful is the idea that hardship does not end just because the truth is already known. In fact, sometimes the real suffering begins after the truth comes out. Once the gossip fades, Lee still has to eat. She still has to care for her child. She still has to face the people who judged her. She still has to decide where to go and who to trust. The drama also explores the meaning of forgiveness, but it does not present forgiveness as something easy. The father's anger cannot disappear in one moment. Lee's wounds cannot heal immediately. The mother's concern cannot fix everything overnight. Forgiveness here is not just saying, "I forgive you." It is a process of accepting what happened and deciding whether love is still stronger than pride. That is why it works well as a family drama. It does not only ask who made the mistake, it asks what a family does after a mistake happens. Do they protect each other? Do they punish each other? Do they allow shame to destroy the bond between parent and child? Or do they learn, slowly and painfully, to choose compassion? Lee is not written as a perfect character, and that makes her more believable. She made choices that created consequences.
but the story does not treat her as someone who deserves endless suffering. Instead, it invites the audience to see her as a young woman caught between love, fear, and survival. That is important because many dramas punish women too harshly for mistakes while allowing men to disappear from responsibility. Makes the audience feel the unfairness of that. Kent can leave, but Lee cannot walk away from her pregnancy. The community can talk, but Lee has to live the reality. Her father can reject her, but she still needs a home. That imbalance gives the story its emotional force. The drama also feels very Ilocano in its emotional texture. The family conversations, the weight of reputation, the presence of neighbors, the struggle of daily life, and the moral lessons all feel rooted in a provincial Filipino setting. It is not just a love story. It is a story about community, family honor, sacrifice, and survival. From a storytelling perspective, the strongest part is how the conflict grows naturally. It starts with one personal problem, then expands outward. First, Lee faces Kent, then she faces gossip, then she faces her father, then she faces poverty and relationship hardship. Each layer makes the story heavier, but also more human. The emotional message is clear: life will test people in ways they never expected. Some people fail those tests by running away, some fail by judging too quickly, but some people, like Lee's mother, pass the test by choosing compassion when it is needed most. My overall review of T1 and 2 is that it is a grounded and emotional Ilocano family drama about responsibility, shame, forgiveness, and endurance. It reminds us that one mistake should not define a person forever, and that family should not become another punishment when the world is already cruel. The story is painful because it feels real. Many viewers can recognize someone like Lee. Many can recognize a father who speaks from pride before love. Many can recognize a mother who silently carries the pain of her child. And many can recognize the kind of man who makes promises but disappears when responsibility arrives. In the end, is not only about Lee's suffering, it is about the test of everyone around her. Kent is tested and fails, her father is tested by pride, her mother is tested by compassion, and Lee is tested by life itself. That is why this story stays with the audience. It does not simply entertain, it makes people reflect. It asks us to be more careful with love, more responsible with our choices, and more compassionate toward those who are already carrying a heavy burden.